Apat na benek. Tatlo. Sige lang. Ilang oras lang ang pagitan. Let's po. Okay, sabihin mo na order. 30 na calamares ko yata ka 20 quick. 30 na calamari. $600 po. Sige lang. Apat na benek. Tatlo. Puro mango na to. Puro di mango halo. Puro di mango. Hindi ko talaga bibigyan. Oo. Suka, no? Suka.